سلاوز تماشاوان هجا بولتانا دمجمیر شش ایواره جه آزادی روجاوای کورسان آرکی از جوار پیشکش کم و بفین و چم دست به بولتانا خواه بکن. لحولی را پایتخت هرما کردستان سروکاتیا انجمن اجتماعی کردی لسوریه جوینک انجام دا. جوین به سروکاتیا سعود المله سروک انجمن اجتماعی کردی لسوریه و اندام دسته سروکاتیا انکسی کوجهر یک جه محمد اسماعیل سلیمان اوسو فیصل یوسف نعمت داود و فصل یوسف پیگدهاب هروها دکتر عبدالحکیم بشار جگری سروک هفپیمانی اجتماعی یا حزب شورش و اپوزیسیون سوریه و ابراهیم برو اندام کمیته پیوندین درو یا انجمن اجتماعی کردی لسوریه بشداری جوینه بون. در جوینه ده داوین پیشاته سیاسی لسوریه و روج آوای کردستان هاتن گوتو بیش کرن. جاری خدا اندام دسته سروکاتی انجمن اجتماعی کردی لسوریه محمد اسماعیل درباره جوینا شورمندی انجمن اجتماعی کردی لسوریه گفت ایرو گلک هرگولین سیاسی و کارنوان هنه وانجی ده جوینه ده گوتو بیش کریه. جواتا کمیته شورداری انجمن اجتماعی کردی شاندما دو مهاتگاشتن اربیله ایرو کمیته شورمندی جواتا کرد سر بابت این گو گلک پیشی انجمن اجتماعی کردی هر وصاب سروک انجمن جی آماده گلک هرگریان سیاسی هنه دوی قناغه هدا گمی بحفراد یک لای بکن یک علی بکن بانرینی ها سروی اساسی جی امیرو آنا جویانا جواتا مه هر پس پروسیسه که جدیه چاوی ملت مگلکی لیا گرینگیاوی هیج بو ما هر دو آلیا ملت ما بتوایی بو کشای کردی بگشتید سوریه دا بو پروسیس سیاسی بگشتی جید سوریه دا بو قناغه دهاتی سوریه دا سروی اساسی گرینگیاوی و همیتاوی هیاو ام خریکن گوام حتی جمع به مصلحه ملت خو برجمندی ملت خوی بالا دوی قناغه تنگاف دا داگردن و یک ریزیا یک هلوسیا کردی يعني هيزا كخرت أجملات مرش قضية مرة ما قناعته باوري بها حتى أجمع بها ما أنجام بد. سر هجر كفتن شيء بري كفتنا كجشتي شيء سر حمي وارين مريجي أفتشت مع ديار كرنا كفتنا كسياسي وإداري ولشكري وأبوري سر حمي واري جو مصلحه ملت ما و پیشروج ملت ما تدهی یک ریزیا کردی نه جامش بو یک ریزیا کردیش بو هز ملت ما به یک دفاع قناغه هذا صف ریزی به بن یک حمی علیدات حمی واریده سروی اساسی و درفته که باشه جی گو پشتوانیا و چافدریا ولات گرتو امریکا درفته که باشه گوش ملت ما پیدا بویم هیوینه گم کاربن گاون باش خاله يعني او ركفتن حمي يكسل كيف هفدو هفرا يعني ما مذكرن حياه قلت تبدا شنو ما هنك بين عافيتي واري سياسي وراحتي كي هاتيا يعني زمینه پیدا بوی زمینه که باشه ام کار بن و زمینی و برجا يعني بردامی وی کاری هیوی ما باشن گام بکن انجام باش دست به که ام بابت خو یک لای بکن جالی خو يعني یک نری شورا ما و وا گرینگی او نرینا ما ام نرینا خو پشت ارسته بود دیدار سیاسی دا ارسته خلک دی بکن يعني دیتنه ما و هبن يعني ل او دست به که ام نرینه خو یک لای بکن بو مسئله هذا انجمن اجتماعی کردی بتوایا خواب لجنا خوی شوری بسروکاتیا خواب سروک انجمن جی درفته که گل ویدیا الحولیره هم کاربن و درفته مفایجی ورگرن و وان گلک بابت الپیشی امانه نه بس مسئله که دیالوگ و دانستاندنیا قضای انجمن اینا مسائل دین جی حمل پیشی امانه برپرس نویزگاه پیوندی اجتماعی یا پارتیا دموکرات کردستان سوریه پدکسه درباره وکرنا دری فیشابور داخلینی داو گوت ده جبو 6 روزان وره وکرن. سعید عمر برپرس نویزگاه پیوندی اجتماعی یا پارتیا دموکرات کردستان سوریه طایبت جه آرکیرا راگهان کو دری فیشابور و سیمالکا دل پیش کسی کو بسردان هاتو بن حریم کردستان وره وکرن و دکارن جار کدن وگرن روژاوای کردستانه. عمر دازانین کو دری جروجا شمی آنکو ج سی گلانه تاروجا پنشمه دیواره وکرن و کسین لحریم کردستان مانه دکارن جار کدن وگرن روژاوای کردستانه. درباره کسین کو بسردان چوبون روژاوای کردستانه سعید عمر تکس کرد کو هنجی تو بریار
دوی درباره ده درنکتیه. لباجای طبقه یه سر به پارزگاه رقای و چند بومبین دنگی تقیان جدن خوجهی راگهاندن که دمجمیر یک بشف چند بومبین دنگی لنزیکی بیرین پترول لگوندوار باجار طبقه تقیان جدن خوجهی سربار کرن که جه تقینا بومبیان دکوه دبن کنترول رژیم سوریه ده و دهمان دمیده دنگ بلافران لاسمان طبقه هاته بیستن. بوده که چندی لباجار رقه تقیه جدن خوجه راگهاندن که دسیامی روژا ججنه ده دمجمه 12 بشف بوده که چندی لنزیکی پارک الرشید لناونده باجار رقه تقیه جدران سربار کرد که بوده چندی جه ماینین تروریستین داعش بو ده انجام ده زیان به تنه مادی بون. لگودوار حسکی روجاوای کردستان هزن روسی دوریک انجام دان. جدرک خوجهی راگهاند که هزن روسی لدورات تلتمر لباکو روجاوای باجار حسکی دوریک انجام دا. لگور جدرک روجانه هزن روسی دوریان لدور انجام دادن. هروها جدر امجا بویا ککر که گرجی و ناکوکی بنابرا هزن روسی و هفشانی و یه امریکی ده لروجاوای کردستان بدامن. یا هری داوی جی هزن امریکی لسر ریا امفورا ناف دولتی هول دا کوره لپیشیا هیزن روسی بگره بری کو در باسی دورا تل تمره ببه. برپرسکی یکیتیا اوروپا دبیجه که ولاتن یکیتیا اوروپی بنیازن سزاین که لسر رژیم اسد سپاندنه جارا کتن دریج بکن. مالپرا روسیا اليوم یانو چیان لسر زار برپرسکی اوروپی راگاند که ولاتن یکیتیا اوروپا بدریج کرنا سپاندنه سزاین بسر رژیم اسد ده نامه که بهیزه جبو رژیم اسد جبر اف روشا کونها لسوریه تیده درباز دبه جکشتن تیچونا روشا مروی و بکاراینا چکن کیماوی نایه قبول کرن. سزاین ولاتن یکیتیا اوروپی بسر رژیم اسد ده ریگیری کرنا لشاندن پترول و سر کرنا یا جی تجمیدا پارین بانگا نافدولتی یا رژیم اسدن.
بله تماشاوان هجا لسر و مجاره زبری خوب بدم میوان خوا دکتر کاوا عزیزی اندام کمیته ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا کول و داره لاستودیو به مرا آمده دکتر دنباش جشنات پیروز به بله دکتر جدام 2011 هم و سزا لسر بشار الاسد و مالباطوی هاتنا سپاندن ل به سود و به باندور بون افسزین کونه های کتی اروپا بحث دکن اوی چاوا باندور لسر بشار الاسد و مان اوی د سالاداری سوریه دا بکه براسي زائد اوروبا وامريكا والاسرائيل سوري جاني لك جران تحمل يوانات برام نظامن برامدر ريتشتي لك علي تاريخ علي عراقي علي حزب الله علي ايران هذا برو هاج علي روسيا بيجي اواجش بو جيمه ديشه بله درنه كي تاگو آنا نود کرد بان حکومت سازنجیمه آها ایران جدیده کی عقوبات زور کرده بدی ایران نما و امکانیت ده گو کارو علی کاری رژیمه بکه و داکتنا اسعار نفتجی عراق جی خسته روشکی گلکی خراب بله فأباقش بون سبب جو السوري جي قيرانا جي عبوري الروبدا قيمة ورقة سوري ذاك يعني سري صدي صب ذاك قيرانا كان الهندر ولات شبيه جو إلي عالم براسيج نما تحمل يمكن دي مجاعات دس بيبونه دي برشبون دس بيبيه وقتا جو أمدبينن أوروبا دوي فترة هاني دي وان سزا يعنود كي وجدينه يعني أواد بوك أمبيجن بيورك مؤشرك يعني جو إيدي هذا الرجيم عمري يقول لك كنا براستيجي إيدي عند تحالف دولي وروسيا يجي دخوازن إيدي شارسرية سياسي بو سوري تمام ببينن فشارسرية سياسي دبيجو رجيم العواز ببه أف رجيم حتى علينا قال لك برخدد وتنازل سياسي ناكل فأف ضغط وأف شرائع صر رجيمي أو جو ويدطاب كان يعني بالطبع دكتور در انجام سپاندن یا جنو کرنا فانس زیان و چبن لسر مالباطا اسد نخواستن کو روزنامه واشنطن پوست راگاندو بو کو پرچبونک انشقاقک د مالباطا اسد بخودا چبوی له حتی نهاین نهاتیه تکسکر نهاتیه به اشکال نهاتیه راگاندن در انجام و چبن دكتور يعني افسزا او جو نكار من بترول بكر نبفروش تجارة در وبك او ابيجن رصيد بنكي سوري تجميد بفن آلی کاری رژیم رنین چه ولاتک آلی کاری رژیم بکه اولات سزا ببین جزا بکن فأنا بشتك دهيلجو رژیم كانجي روسيا دستي خوش بر بدأني وبكذا يعني أنا عمليا أو رژیم صورتك كرتوني يعني أجر إيران وحزب الله وروسيا به يعني دكتور دم هاتير كو روشة سوريا شارع سر به تجي تبحثا ويا كيكركو إدي نزيب بيا روشة سوريا كو شارع سر به بالتأكيد يعني بدنا نختمر بلاخ بتقول لك مؤشرات أنه تدخلات تركيا ليبيا هذا الشيء هاي تدخلات تركيا ليبيا أو تيرورستي جول منطقة أدلبو أو تيرورستي باي خجوان خلاص كن عن سوري درقي من بنجي كدي وياك بدو بيجن مثلا رجلاتي فرات روشكي آرام هاي وأنا خوازن ويروش آرام بكن أو آرام بنشي كتير كردي بيجو بكن هر أوها أو كردو أو بكهاتين دي عرب وسريان أو كساني دي قول منطقة رجلاتي فرات هنا أمريكي بسرسي آستان خوازن كارك بكن يعني يجي شهر سريان مشكلة بهان بكن دوم إكريزية كي مالا كرد شبكة كرد مشكلات هار نكن يعني توافق شيء إدارة كيلو شيء هذا كردو بيكاتي ديجي تكمل وقت شكل أشكال فدرالية بقبول كرد حتى أمريكية قلت يعني أو أمبيجن أو قانون سيزر وسريم هي حفتية دي وصار سوريا تطبيق به عقوبات أوروبية صار سوريا تطبيق به يعني
بشروج وين زين أي شيء سود بيجينا خلق سوريا كريزا سوريا أو ياسايا كنت بحث كري والله أو ياسايا وما بحث كري براسيجي أو مناطق بند الرجيم ده التي يقول لك أزيد يجي ببينن برجو نبص الرجيم تأثير يسرني التي جاي دو قلتنا أو لشرق الفرات تأثيرها عن تطبيق جيب الجنابة وسويس دانت منطقة شرق الفرات على كارية جبدن أو كبدن فأباجي وك أميدة كبدن كردا برانبري حالاكي مزري حالاكي شركتي حالاتكي برشيبون ونعارامي لآباء فراتي لشرق الفراتي ببين مثلا حالاكي آرام وإدارات نو بيجن آرامية كي بالجوار أو بيجن بيجا كردي باشا دكتور طبعا سكرت قلت لهرم الرجيمة طبعا كنترول الرجيمة ده بهتر زيان وخلق ببينن شما بهتر زيان وخلق ببينن تبي كم زمان قانون ياسايا سيزر يعني قيصر کسین کو تاوان رابونه دیوارن دادگاه کردن دیوارن بنجاو کردن و چه باندور سر خلقی بکه اف یاسا يعني اف ياسا دجي رجيمه نختار رجيم بي رجيم بيجن يعني اصول رجيم هرن بري رجيم يشتجميد بين هر یک علیکاری يعني تعامل در رژیم بک آجی به جزا کردن ادینه مات دولت دانستانی پیدا کنه بتکف حالاتی بيجن إزولة عزلة كذا عزلة كي كامل نتجارته كي كاربك ندان وصندنا كي كاربك نوبرهنانا كي كاربك يعني أبغى تأثيره خل من الجيبك تأكيد. دكتور طبعا سوي كيكر تقول أمريكا راغاندي يعني صار زاري ويليام روباك هاتو راغاندن كو أو ياسا باندورا خوا لرجاء كورساي ناكا جبلي داخلانية ويليام روباك ضمان كارنتيها كو أو ياسا لرجاء كورساي نايب بجيكرن وباندورا خوا لسر خلكينا كتفي كوامزان دولار روج بهابويا برشيبونك يعني كريزك لرجاء كورساي جدار كتير. ويليام روباك ناردي يعني بيجي مبعوث في وزارة خارجية أمريكا يعني بدنجي أمريكا دنج سياسة أمريكا دنج جبر خلت شكلنا بيجي فهراها وزارة الدرب أمريكا جي تأكيد كرنجو إنه قانون سيزر الرجلات فرات جيب ماله بالعكس بآلي كاريه كي تايبت جيبوا منطقة مريكنة. باشا دكتور ناكوكين ضاويين كو نافرا مخلوف ومالبطة أخرس وسروكي رجيم سوريا بشار الأسد دركتنا شما تفيدا مدى دركتن روسيا دريا وناكوكين راد خوزات شي نامايا بگينا إنما تشارسرية كي سياسي ببينة دبيغو سنتري رجيم يقولوا هفقلتي دبيت جهاد بخيمة تاقو جهاد بكيف العواز دبي قول عواز ببي دي هاد تشتي قبول بكي يعني براحتي بخازن بقارن قارن بقارن يعني التسريبة إعلامي هذا مرة كارب بشتى ببسطة يعني بشتى تراس بيجي لوك خدني كسياسي جي أو هاي يعني روسيا جي هذا تقريبا دمك كدومه حسين رخناني يقول لك تند الرجيم كي إنه هذا الرجيم كي جندنا دوري ملت دم نادي نما كاري إدارة مناطقي خبك يعني حكومتك فاشلة وأو خلافاتك قدام موالاه مخلوف ودنا رجيمات شبه برجو روسيا 3 مليار دولار ديوني خوش رجيمات خوازه بذي شكل أكيد الصديق عن روسيا جهانا روسيا قارب داس بالدستريان جي وقارب مثلا اختار مخلوف ورجيم جهاز دور بخيمه او برين رجيم قال لك البا مخلوف يعني عم بيجن خزينه دولتي يديش حسابات دولتها سوري درت كمان وعقوبات جوار صار سوري ما تشتكتي يعني ما كان مرات ما بدنا دفاعات يقول كنا الجيش اخوي مازن خدي بك وبالتاكيد بقانون سيزر
او عقوبات سر ايران بين جداندن لذانا كي خرط القوات الايرانيه السوريه يعني أوتي وطيكو بس كده بروسيس كنو يا سوريا ويتكفى وهارما كهجمود نافبرا أمريكا وروسيا ده تفكر روسيا هول ده رجيم يجي بيجن تكلي وبرجيم يجي صصبنا وهول ده كو إيران يجي درب خينا يجي سوريا نقطة بين تتجال مش بينكم روسيا وامريكا واسرائيل اللي صار سوري متفق الخطوط العامة وبيشروجا سوريا وشكل حكم السوري تشابه دستورات سوريا وحقوق المكونات وولاتك بالتاكيد دستورك مودرن يعني معاصر الدستور البيضانين ودستورك اوروبي يعني يجبوا ملتي سوري تشتي بين كرن بقوا في ملتي رازيم كان تيرب كان بقرين انجيري او مالي خرابون بقوا بابا كرن او عمليه الاعمار يعني فبالتالي بيشروش بور رجيم تشك قال لك مرود زانگو نهایت آور رژیماتی پروسس کنون دست پید به عملیه سیاسی یعنی پروسس سیاسی گو دست پید بودی ممکنه لناکاو نه ام باللجنة عسكري تشيرو بشار بدن عالي صلاحياتي يجي بستين شكلك كردان دوي بروسس سياسي وهذا كرد يدي شرق الفرات ولا اخو هذا شرق الفرات عارو بترول قلمو هرتش دوي منطقه ده وقواتك عسكري ينظموا بيجن سوري مع ابو سوري دي منطقه ده بله دكتور كوازيزي عندما كوميتا نافندية بارتيا دموكراتا كردستان سوريا جالاكس باش بو بشتار بوناته سرکردهاتی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پدکسی جشن رمضان لچند مالبات نشتیمان پرور لدورا دیرکا روجاوای کردستان کوچران پیروز کرد. تکازی لسر تکیلی و پیوندین جواکی و نشتیمانی کرد. هدیک جه عبدالکریم محمد اندام پولیت بیریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و صالح جمیل عمر و حسین سلیمان و عبدالرحمن ملا قاسم اندام کمیته نافندیه پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سردانا چند مالباتان کرد و جشن رمضان لوان پیروز کرد و هیوی خواستن که همو روژن وان جشن و خوشی و شادی بن. بله تماشاگران اینجا نهاجی از برای خود بدم باجر دیر که جمع نوچگهان ما احمد صوفی باش احمد جشن تا پیروز به و کام زانو کو پدا کسی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا ل روجاوای کردستان تایبت لدیر که بگلک چالاکیان را بول سر جشنه سردان گورین شهیدان کربو و هر وها سردان مالباتن کل و داره کربون ام خوازن تو جمره بهرگلی بحثا و یکی تجمره بکی باج جشن واجی پیروز بده و جشن همو کارمند و تماشاوان و توایی ملت کرد و ملت مسلمان سراسر جهان و توایی جهان پیروز به هالکفتا جشن رمضان پیروز وکو تدای خویا کرن جشن رمضان هنکی او شاهین وین برک و خلق تد بقرن هناك او زعيق وناتن او جي جاجن جي تي قزنجكرين كو هن كار تيدا ببن ديتن تيدا ببن سردان تيدا ببن وكو تي زانين جي بارتي ديمقراطي كردستان سوريا بنكا خدا بارتيك جماورية دي ججنه دا بسي سردانا رابو روجا دو يجي ججنه
وكو دشان دج بارتي يك بسركرداتيا اندام مكتبه سياسي وبرفرس رخصتها مع مستعد الكريم محمد بادل القمان وهروها بهباتيا صالح جميل اندام كوميتانا بندي وحسين سليمان وعبد الرحمن قاسم اندام كوميتانا بندي وبركة ديجي كوادرين بارتي سردانا دبرا كوچرا كرن الورد سبيك سردانا مالباتا خديجة رازي إبراهيمي نايفة شاكرن كوكو بري حفتيكي تشوف بردلو فانيا خديو بله وروجات دوي جيجبن كريوي عبد الكريم إبراهيمي باشيبا شنگريوي وك جيوي نهاتا دسي شانكلن وكو بربرسي کوچرین میرا و هر وقانیه شلت مجاوای کردستان ہے لیکن هم بهیدانیا بابی کرن پیروز باهیا بی کرن وید هی کاربه برکوبک بريده به هر روها سردانا چند مالبات دیجی کرن لدبرا کوچرا دبستا پیو خرد کرنا پیوندین بارتي دقل جماور بارتي شان دي بكرداتيا بربرسا كوميتا نافنديا بارتي ما بارزر بس عبدو وهبالن كوادرن بارتي او سردانا دبرا دشتي وحردو مالباطن شهيدين بيشمرقين روجافا مهدي سليمان عمر وفخر الدين حسين لكندي ركابا كرن سردانا قولي واكرن الور ماموستا بس عبدي قوتنك مساري هردو شهيدا قوت وداخل واكرن فابنتيا بارتي بريبازا تكوشر وريبازا قرباني دان تا بكانينا ما في ملت كردو هر وها سردانا مالباتن هردو شهيدا جيكرن وكو دلگرميكي جوارك او ناينش بيركرين هردمي مالباتن شهيدا وشهيد لبير دنا روجا دويج ججني شاندك دي ساب سركرداتيا ما مستعب كريم محمد باب اللقمان وهروها ديسا صالح جميل وحسين سليمان وعبد الرحمن قاسم اندام كوميتا نافندي وصالح سمو اندام كوميتا شيورمنتو ان هبالن دي بارتي سردانا چند مالباتن دي ديركي ولكن دوروبري ديركي هاتا كرن اف سردان دستيكي سردانا مالا مجري عقيد او جيجبرو دهيبا چوبو لبر دلوفانيا خودم وكو تزانين مجري عقيد يك شوا كسيكو دنيب واكسن پیشنكن پیشي لسال 1960 هاتي قرتن سركرداتيا بارتي رو براي خديجة رازي كنعان عقيد يكو ديار آلية خبات أخوة آلية كرداتية وآلية بارتي ده تبايويرا سردانا مالباتا سكرتيري بارتي أمين داري قشتية بارتي خديجة رازي كمال أحمد درويش كو كما مالاوي جي نها الباجار ديركيا سردانا مالباتا ويكرن يا خيزاناوي يا زاروكي بيروزباهية ججني هروها وفاداريا بارتي جي مالباتا خديجة رازي كمال أحمد درويش ردانا خويا كرن دو طيورة سردانا مالا ميرو كرن أو مالا ميرو جي وكو تيزانين حاج دامي ميرو دو سالم حفتي هذا حتى حفتي وسيادة تكرتيري بارتي بو دو طيورة توشي قرتني بو حتى سالم هشتي هذا حفتي وسي حتى هشتي هذا زنداني دبو وكو تكرتيري بارتين هروها سردانا مالباتا خديجة رازي سيد عبيد كرم سيد عبيدجي كساتيكي نافدارة لدبرا ديريكي وحجي كرنا ويج ريبازا كرداتي ريبازا برزانية نمرو بارتيرا تجارة دبايورا سردانا خباتكاري هشا عبد الله اسماعيل ابو رمو وكو هفالكي هري كيفن يه بارتيكو هي الجيانة ده وهي ساغة وهي كاري خوا بردان عام دكي وتروجا بري ويدجي سردانا مالا مستسموجي كرنكو اوجي بري دمكي تشوفو بردلوفانيا خده بفيرنجي يعني هبالين بارتي سركردها بارتي خواست احمد كارفدان وهالويس المالبطن شبو اگر بكورتي تجمر بحث بكي كارفدان وهالويس المالبطن شبون براسي هالوستن مالباطن يعني قلكي بلندون
بچاوکی مزنایی و بلندایی و هیدین گش لسرکردهاتیا پارتی و هیدین ملت کرد اسکارن بجم بهتری ملت کرد یا اگر اتایبت بجم لدیری که کنده دروبر دیری که لسر پارتی تینا آوا کرن دما کو پارتی دانستاندن خواه به جماور خورا خورد که چد عالیه جواکی ده به چد عالیه سیاسی ده به دیانا ملت بلند به لدبرا دیری که کنده دروبر و تبایی اب مالبات کو سردانا و هاتا کرن بن نرخاندنه کی هری مزن و بلند لبه سردانا هنه میزاندن و گلک جوان سوزن خواه کو اوه پشتاگر و آریکار و هر وها چه کاری کو لپیشا واوه کرن شورمندیا پارتی و پیکو پارتی تیدا آگادار به یک گاف نوه آبتن گلک سپاس نوچگانی مج دیری که احمد صوفی گلک سپاس لسر زانیاری انتا جه دیری که میبری خوب بدن باجار کوبانه روژاوای کروسانه کارکرین باجار کوبانه روژانه به 5000 لیره سوری کار دکند همان دمیده هر تشتک کلوپلین دناو بازاران ده گرام بونه هفکار امام محمود راپورتک لسر بهابونا کلوپلین لناو بازارا کوبانه ده آمده کریه امی به هفره لگهدار بود أنا برونا وضح على سوريا ودبين فلان دار سوري وفلان دار سوري بايع على سوريا روشة سوري جي بايع شو يدراك شو يدينا ودبين فلان دار شو سوري كيف دكي فلان دار شو صار ملكي أو صار عرضه شو حاله يرو دولار بابي يرو زيد العبد ديوانا ريد زيد النهوانا وانا كبري مخنا شو بتشتكي ما نامه نجيله لو كده هو بنا فلوكاس هو تسوري فلوكاس مو تسوري اذا مو تسوري لكن شو بخنا ولا دولار يبوي شيء زي كده 8000 بيس كود كيسي شيء تحكي له 15000 كود خدا ولا سلامه ولا كيف بتاع ولا يقول لك مالخي نظام شو مالخي ام كيف يشوف كده وش حاله ما تقولنا بله او ولاتیک ج کوبانه نه راپورت بو راپورت نه آمده گلی گوازن خواه ج بهابونا نرخ کلوپلان لناو بازاران و دلار امریکی لهمبر لیره سوری دکه ابو پرچویدو ج باجار کوبانش کوبانه میبره خوب بدن باجار قامشلو و روجاوای کردستان بگشتی نرخ ستمانی گرام بویه دگهیج 1000 لیره سوری لباجار قامشلو نرخ ستمانی به نرخ دلار امریکی بلند به لب ارزانی دلار ارزان نابه نرخ بنزین باش ج 500 لیره سوری گشتی 1000 لیره سوری آجوکان باجار قامشلو دبیجن او نچار دبن بنزین باش به 1000 لیره بکرن تاکو تفلی بنزین سوپر بکن جبر دریجبونا ری و مترسیا تکشونا اتومبیلان بله تماشاوان اجازه برای خود بدم باجار قامشلو الجم نوچگانی ما صبری فخری داکان بزن بن اف پرزگریک چاوا در باس دبا دنباش صبری دست بی که جمعه بحث بکن نرخ دلار چخاصیه لهمبروی او چاوا باندور لنرخ بنزینا باش کریه لناوا باجار قامشلو دنباش نرخ دلار ایرو حتی ویگا ویجی گهای 1810 لیره 15 لیره یان گلکی بلند بویه ایرو دروش سیروش اوشی باندورا گلکی خراب لسر همه تشتی دکه نه تنه بنزین همه تشت بهاد بن روش بروش جیانا ولاتی آن دکه زحمتیه ده جبو تابین کرنا پیوستیه خواه دبارا جیانا خواه زحمتیه پر مزن چه بویه نابا ولاتی آن دوره جبر بهابونا همو تشتی هر وها اف کشایا کو درکتیه اف دمک یا بنزینه او جی مترسیه که جهد که نابا ولاتی آن کو اف روشا زحمت و چاوا درباس به
بنزین وکو ودا دیار کرن 1000 لیره او جی گو همه کس نکاره به نرخی شخوره بکره یا کار خود بکه و همه بنزین خانه باجر کار بیشه بنزین بگاوه نینه خود بویه تنه بنزین خانه که هی یا جر بیشن بنزین خانه فلاحین او جی گریدای ریبریا خسر وتنه بنزين هي او جي هناك زحمتي يعني صدمة صدمة برينا بنزين تشيا صدمة قطبنا بنزين جناب باجار قامش لو تشيا حتى بقى بهيتي صدمك ديار نه كسينه نهاتي ديار كرن كما قطبويه او صدمه سركه هي نهاتي ديار كرن خلكيره تنه ویژن کو تابین کرنا بنزینش دبرندی ویدم راوستی آیه در ناکبه ناچنای سیترن تس صدمك راست براستی هي نه دیار کس صبري او باندور لسر نرخ اوتومبيلان سرویسان مواصلات و گواستن نکریه نرخ وان چوایا بله نرخ قالكي بهابوي اف سيرفيس تاكسي الفيدا قالكي كس خلق تاكسي عم بكارتي نجبو شنو هاتنه جبو شنانا بازار عطا خان او قالكي بره بنصد لي ري بيوت بازار غابا تاخر كيش داخل دردوره قامشلو فيغا 1000 لي ري دبي لاوجي هيجي برب بهابونه انا جواد بيجي 1000 ليره جي نرخي كامد 1500 ليره دخوازن افجي قال لك جي ولاتيا هجار جي باجار قامشلو نابا خام بدرشتا ومزارن قامشلو نا باجار كي قال لك مزنه ج روهلاتي قامشلو حتى تبقى روجافاي قامشلو تبي دورا 2 كيلومتر اي نابا خان تشكوي دي هر جي كي هر تاخك هر تاخك كيلومتر ونيفك كيلومتر ونيفك كيلو 1500 ليره افقل لك بهاي وجرانج ولاتي عم براستي بله آجوکار چت بیجن صبري آجوکار برپرس دوی آجوکار بیجن امجی دبيجن اف بهابونا بنزينه امجي ببهايت كرن قالك الافين تصليح اوتومبيل باوجي قالك بهابونا قهرتنا زيتا اوتومبيل قالك اوجي بهابو افهم بهابون كفسر مل اجوكر انجي وهروها اوجي دابيجن سركري اخوت كفسر ملي كسينغو الباطن بيلا سوار دبن دجنودين هناكي كشيء كثر مزن نافا ولاتيان تشيبويا باشا داوين برسيار صبري ريا انفرن افضلتي وكم زان افا دروجن هاتيه فكرن بفرمي هاتيه فكرن او ياكو باندوري نكا كويدي بنزين و 180 لنافا بازار عنده نافا باجار قامشلو ورا دابين كرن بكرنا فيري الجور تدي أكرن جو هناكي رحتي شنو هاتن شيء بدنا دبرين كردي ودبرين ديد وان باجاري مزن أو هناكي رحتي شنو هاتن بازرگانية ده كلوبلان ده وهناكي وشيك تشتين جوج دبرين دي البندست رجيم تين دبرين كردي وهناك أصلاً وزحمتي وكم ببن ام بهدينه كو افجي وكو ولاتي دخوازن جو هناكي باندوري لسر جيانا وال سر نرخي كلوبلان هناكي سبك بك وهناكي ارزاني تشيب بشتي بكرنا بريه بله امجي بيفينا كو كيشا چاوسر ببن او پرزگريك ايدي نمينا گلك سپاس صبري فخري نوچگان ماج قامشلو گلك سپاس بوزان يارينتا خجایت التمره یا انجمن اجتماعی کردی لسوری انا کسی جیوینا خوا یا نورمال ده روزا سه‌شنبه درخست و پیشاپین داویه ین گردای بروجاوای کردستان و گوتو بیش کرن جیوین با آماده‌بون همو اندامن برای وچو بخولک بدن لسر جان پکراوان کرد و کردستان دست بکرد ده جیوین ده لسر آسا سیاسی بحثا کدن درباره یک هلویس کرنا کردی تنکرن و پروسه سیاسی یا جبو دیتنا چاره که جه کریزا سوریه را حتا کرن لالی اکیدن بن پیکنن گروپین چکدار لعفرین و سریکانی و گریسپی ین روجاوای کردستان هاتن شرمزار کرن هر د جیوینه ده بشداربویا نشان براش آبوری د سردما کرونا ده و کریارن چکداران د شوتاندن زوین جودکاران ده دان د داویا جیوینا خود خوجهیت تلتمره یا انا کسی سپاسیا هرما کردستان لسر کدن نزیکرن و یک هلویس کرنا آلین کردی لروجاوای کردستان گر
بله تماشاوان هجا به وی آیم گشتن داویا بولتن خوا هر شاد و بختوار بن